Cape Coast for Cape Coast. Yemeni G say on the 4th of December, on the 3rd of December, ni nyina me wo Cape Coast. Me pa Cape Coast. Na me ne mo aba be transformation night kese e wo DC Great City Hotel. E wo Abra. Na me mu say onipa bi a obetu ne ho asi wo say one ye ba be som on the 3rd of December. On the 4th of December, say nipa no obedi adanse a enkofo di bi. E den na Yesu ayama. Nyame bebre. Aha. Bijina meda nyame ase bebre. Aha. One day bi na me fikro makoto wade aba. Aha. Nti bi so TV na me hu. Station say, "Nye papa yo yifi me nyo ni nyi." Na papa su sister pastor. Oh, pastor. Papa na kasa po me hwe no TV do a. Me hwe ni movie me pana se. Aha. Me hwe na kakra. Aha. Nti me hwe wa me say, "Papa, me small ye, obaka no kwalo." Nti me hwe sa, nti me kunu ba me kan say, Robert TV, oh, if you moja, but I'm going to say one so. Would you train? Obasamba. It's not station the one. We start to say, it's a buy. No, so, we show one was what kind of one? It's now your direction, Pop, we don't see in Pop. Hey, oh, yeah, be. Said the 99. The sad and few on one. It's a woman catch me chill, but I'm a chill baby to Canada, the last born. And I'm catching the own papa be. Oh, tell us, Papa, no, you movie. Ojaba na me chiman so ojaba de onim na me say o my ambra me ya no person papa because of na sorry now quality me kai prayer and Saudi me chi ya ba no ya ba council me say me baby but ya ma me kwa ma me wuro nti ono ba say obeka ya catch us of fan bi wa na me hu physical da me na me ka wasem because them me hu hotel say wa na wo ye no me pe wasem nti oba na obu hu no oba na obo ne ma me di so ono gidi e be me nim ne ba ye afi ye ko fi ade chuka se ensambra so me ye osu omba be ye ko no ka chem se wo ka se obetu kwan be se wan ba abebo afore janka afore ni bi na wanya ne so ya okọ aye bebo na ba msi kweku memba ye mba hada papa pe na semo leke na mo ye woti da mi oba ne ko ni ye ya me nu ya mfi papa woni so tu kwan ekodu America odu won obefa transit akọ Canada okọ ya hwe na bibi okowura we mu anam friend wo ma me friend say bra nti oba na wo ma ka jense kwan no so akọ Canada no so fa no so ya check him say bra o hwe no say no you can't go hey you can't go afi menuani jina wa embasa so mu chini to mu e de no ko share bebe so e consider the two ni atisi ni so say on kan okre say wan kan okra omo be kunu no so ono onye fraud omo so ye fraud omo sisi ni Canada passport omo ama na afan omo sisi nti emo no so me ba be hu e de me kunu asem be tu ni be papa me ka che nyame ni onyam say since e bo me nuan ma na ba ye no da me di na chi ene ko nipa no ye process ma omo me ape no say papa because me be hu ka che say me pompa na ene ma ndane ma me so be do me passport me birth certificate me be da nti ono ka che say omo me na tom so say omboa me na me ko birth certificate oh man fa na asma nya aduma me ko passport man fa me wa no afra me si kokoye e hye me say me mboa papa me ka che nya me ni nyam say wa force ma ko birth certificate aye passport aje so be visa ama wo ba wo se ba urade be ye bia ma wate ntina ha ne tanyame ase eye me ni je me hu ni amenye nti bi jina me tanyame ase ahye makoma mu me pese me nya konya ne me hu eti wunia na me ka se wa ma me ye sisi ofere o so ntumi mma jima me be kama ka kire ne se me wa ha se de na ni awuo no me san ka na koma to ne yam na ma ma urade aboa no afero se sa papa kan yo me se me kan fama sema ka kire se won so de mra oba e kwan foforo bibia adanse bebre na ekoso eye Christopher mo makopia brochire nyom be hia mo kepus enkofo a omudi adanse omo manya adwuma ewo Newmont ne ade a omudi adanse nyina omba be hia mo kepus transformation night wo de Hitchland de chire kwona ekwa na meba conference hall kese na wo DC Great Hotel ekwa na mebe Cape Coast fa number na wo screen no
So on the 3rd December, opese wo hia me wo ho a. Ma yen hia. Na minim se wo a wo peba no. Wo bedi adanse. Yesu aya de kase amame. For past almost 6 months ni me buy wo me dwuma sem me chinsa but Nyankopon daroma na obi ma me location de ba wo oso ojaba ho na me buy no ma me akwanche ni po mi wie na kwan na ebie ti me dey asida kese we koma Nyankopon na me nua ma mo wo fie a omo njindi no omo so omo mbra na nyame wa ha wo ha obi a wo kete bia no wo de ba ha obeya ama enti sesi a no nsa aka o visa wo bibia nsa aka mi bibia na okura mi ene wa ha enti no to ko ye adwuma wo nsu mi ka ye adwuma wo ship mu wo UK anti abrofo ni be hia wo Heathrow airport amo akoye adwuma no e wo ship mu ti dada ni nyina no na chese wa church application but na omo mfa wadwuma bia 2 years man kan bibi kire omo maka omo wo fie omo dwuma sem nso aye basa wo de okura de wo kwa na bia buru kire na akoye si man kan bibi kire omo enuanu nese ayazan bi enye azan obi obeka cho so ayazan bi asanyi panu wa wankasa tu anamo na bra utu anamo ba ade bia achede ama obia no obefo di force Nyankopon be de bebie ku dwuma kuma na mo dia wo hwehwe bia obeya ama enti enche omo be hunu se wo UK shape mu krakra wona mfofo ne ayi amu mikro bia madam fofo obia watne fi acha ade bi choking no hu bebi all dignity be fam ombra aha nyame ebefa Dr. Ejabaso no wa yama amen how be to shebre su biara on the 3rd of December we will Cape Coast on the 4th of December one ka wo ho obeba na mafiri ho we transformation night with the transformation agent na meba na mapai wo gie ne fa hodie dia manipa ma ama danse ankofo die no wo so atimi adibi wo ba na wo bomode na wo fa passport abasa wo pese otu kwankwan dia a ewurade be fa me so aboa wo na minim se onipa bi nso ne dia ne nya kwantuo ne dia ne aba wo 15 years 20 years e bantimi ma me pese wo so di adanse ewurade dia adoma chedie bi dia adom me se me fa moa me man na minim se onipa bi a wo be hia mo Cape Coast on the 3rd of December on the 4th of December ewo DC Great City Hotel ho mini nipa no e be hia na ogie ne fa hodie wie pɛ ya masa nipa Cape Coast mi nuanom fantefo Cape Coast fo eya me de se me ni umienu ye baba be hia ewo Cape Coast on the 3rd of December on the 4th of December rabe hia wo transformation agent no na Awurade mfa me so mmoa wo twerɛsɛm ni mu asɛm Awurade ka ye ne sɛ wonam odiifo so na yi Israel owie no sanfa odiifo so hwɛ wo mo enti sometimes no wo hia sɛ wo ne odiifo bi be hia na Awurade afa me so na waboa wo ehifa na wo free ba yɛse bases nso egu hɔ be fa nkɔfo na asade wo mo kɔ ɛno ntimi nim sɛ won na wahwɛ ni mu a wo Cape Coast ne mpotamu a wo pɛsɛ nka wo hia me a wo ntimi hia me no saa bere we sei na ye right time on the 4th on the 3rd on the 4th December 3rd December we will Cape Coast ano papa na matena se na mehwɛ nkɔfo wo mo a omo private matters bi a eni kwan se wo bi ate saafo no mehwɛ wo mo ano papa afi on the 3rd December ano pa no metena se anwumbre 6 o'clock na maso mic mu ade na mahunu se wo kira baabi na watena won sase no obi de aduro bi hya won sam te se aduro ya de gu ya ni so ewo takwa mahunu te se de obi de ade a hya ne nsam te se aduro ya de gu ya ni so te se eye gel. Yes, me I said me thought eye gel recently. When me be fra because me who say we no obi edi nkomo na nipa kro na ka cho say what the eye gel be kwa gosi obi so watakwa nipa kro no be si no so ye friend AC na won saka
na wo de go wani so say pa eno ano no wo hunu ade bi o se asu ade na wo me sa Daddy, no cry now can. anka nchenke sum bedru Me gina cry nka me kwa fast na me kwa koto. Me kan so fan ko jana me ko triaka. hey because me hunu se papa ni gina ho but okuta poma e no de keka no de keka na kofu gu na chi no mo sere na obi ahia ne pe na wawoso ne ti na watwam ana wo hia na na jase hene ana wo hia na Safo hene. Yes, me grandfather. Cheba fo. Jesus. Asema mo kan say, oh, a day, pone pen, na wa ya. Enfia wanyen. Eni kwa se wani fra. But Ewurade aka che so wo sefo na ye. But se sia, ya twe pie. Enkofo bibia mfa hu ani so. Enye ba bia, omode ba ne na be fra wani. Na me hu se ense bia ka duro. Na ya yusu aduro ne de fra wani ne ko off. Ewurade biem. Ni hu so de gusu anwumre. Ade achi opia montena wiase nyina ye white. Ewurade asia behwe. It was on the 3rd December, we will Cape Coast. This say Great City Hotel hona. Eye conference hall kese na wo efie hono. Ekwa na mebe. Na minim say wo baba be hia me. Me ne mi aka say me nua. Eye me covenant brother, Prophet Eric. Eye Cape Coast commander, prophetic commander. Me ne na e baba be ka bom. Na me ne umienu. Me ne mienu apai ogie ne fan hodie de amankofo. Ye de ensa begugu nkofo so abompa ye de amomo. Na me ne mu say nkofo bia omo pe ogie ene fanhudie kese afri Kristo nsem no omo baba be hia yen a hyebre no ebesesa na me say wo ba ye be point wo de watch Christ am wo hu say Kristo ono ne Awurade me say ma ye hia 3rd December Cape Coast, hey 4th December Cape Coast me say Echiland ekire ho na me ne umienu ye baba be hia mu ho na Awurade afa no so na wa ma wadanse die me so obeye dai obema wadansidie eya akwantuo eya abawo eya adwuma eya yahye bi na tewo so a enya me na me be ya ma wo nemum Jesus Christ obaba be fa yen so na wa pai ogie ne fa hodie di ama wo nyame won hyira wo se me no mienu ye hia ewo Cape Coast 3rd December and 4th December ni mamu afishia po bi ne mu se wa yen hyira dada. God bless you. Yeah.
one say, why ya ferry? Yeah. Why ya ferry? Why ya ferry? Anyway, madam for special request. Monfa. Someone say, I feel much of a dear bed you cry when you bring me. A dear Ben so cranny so poor day. Jamamisika kakra mi won't hear. And I say, Oba Bakua me one tia. And I to me kakra mi won't hear. Ojabe. And I'm a one fake kakra mi won't hear. Let's say, when say when you breed ya, Minia, but what in a pedio, Nema, when you bring me qua. Why ya ferry, why ya ferry? Why ya ferry? Why ya ferry? Once you time for say, why ya ferry? Yeah. Why ya ferry? Why ya ferry? Monko, what do you say, member? Thank you. What do you say, member? Monko.